أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هفتا إج أنغارا دوه غري مغرنا ما دفوغا ممسكتوغا كوريا جنديا دروستك قرآنوغه علما به قطن نوتا قرآنا قلون هوري علم توغه مچان علي الوالا إنما أقول من بين حالتك قلقين تفاتو إكفار متم مدوكين دين دان دماوي أدي رمضان موغه كوري سورة أقول من مدوكان دالي قطن أقول من أنك كاوس فشموغه فرصتو لبيجي مديه أقول ميها حسابا آيروغا أم فهم وهكذا كافواني كيرت قرآنوغه وكي سورة تكا أدي وكي آيتوغه مايكا ما به غتون أقول من جملة غتيغا مي موضوع فشيروغا وهكذا كافواني كيرت قرآنوغه مايكا ما به غتون إنما ميها روغو من وهكا ميدكمون أنني كورين دنيو غتا كيرت قرآنوغه وكي سورة تكا وكي آيتوغه مايكا ما به غتون ඒ ගල්ගොඬ ආම්මු ගොතෙක්ගා හොරිහා බෙෆුන් නවස් හම හඳුම කොද්දිනම ගොතුන් දන්නව මොන් ඈන් තකුරාරකොන් එව්වාහකෙගේ මච්ච ඒ කිරිත කුර්ආනුගේ වකි සූරතෝගේ මෑක්කමා බෙහෙ ගොතුන් ආස්ෆා හොරි ගින රිවායතකේ සහනූන් රිවායතකේ කම කිරිත කුර්ආනුගේ කොම්මෙ සූරතකා බෙහෙ ගොතුන් කහද ගොතක බෙම් මීහුන් හදීස් හදාෆා හොරි කම එකමගේ මච්ච ගොඬ වාණී තෆ්සීලි ගොතෙක්ගා واهك دكاف إجابين حادثات هو جمتشوس هم بما أقول من نفني دان أمدو مزمانوغا سوشيال ميدياغا ورقينا معلوماتا إجوا ميغوتا دوروا من داديوموغا كيرت قرآنوغا ميبني سورة كي نوتا ميبني آية كي إبني كما كتكا ورم مهمو آية كما أدي كما جمتشا رواية بسما ذكر كفا أويدان إنما سأقول من إفدا وهكذا ما عمل كرم كوريغا ورا مهم علمك أهل ورين كورين أهالا إكن صاف كلهم كورين أقول دنيا فدان مفدا وهكذا كي ورا جنان هدفا وهكذا كي أقول مهم فهوري وهكذا كافواني سورة الأنعام به قطن أنعام سورة جماعة كما به قطن أقول كورين دنيا فدان كم سورة جماعة كما ما تري كم وهكذا هم وكيم واردو كين أسفة النت إنما سأقول من أبدو سندان كون جهن كيرت قرآن وكم آية كي بس ما متوري آية كيرت قرآن وكم سورة كي ما متوري سورة إهني الله سبحانه وتعالى كلام فل الله سبحانه وتعالى كلام فل كي سيدا إله سبحانه وتعالى غلفا وإله سبحانه وتعالى كصفة فل أي أهل السنة والجماعة عقيدة كهم بما كرغتك دنمنيا بمتي غانوي كيرت قرآن فور ما متوري جنبا هما إكتشفس هم كيرت قرآن كان إيجي ماكما متوري كما كان أونيكما نانا نكما بيغتم وكين رواية نكما غابيس سورة الأنعام همين جنبني إم ديغو هاي سورة كتيريغا أقول واني تكراركو إسوي ديا فيلاورو توغا مفدا ديغو سورة توغا مچ واكا دكاف سورة الأنعام فهوغا دميوتي سورة الأعراف أعراف سورة بس همين جنبني مدنونو ديغو سورة توجه تريق أعرف سورة كي أي كيلو القرآن ترتيب كريفا وقتم مهارو حفظنا السورة إذا ما نكي كيلو القرآن باوا لفون قط كنون كيلو القرآن سورة ترتيب كريفا وني إنما أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إرشاد فلا إقول ترتيب كريفا وترتيب كريوم إنما بس إذا ترين سورة الفاتحة كي ميدنونو ديجو هاي سورة كتيريغا نهمني سورة كنتبه فنس إجوادا غنوا نهميما دين إمه كوريان أننا هاي سورة كي عام غوتيغا
digu surata gotuga bele fami onnani ei baqara surata ala imran surata nisa surata maida surata adi an'am surata a'raf sura emima emme digu has sura hama kurumuga ilumering emme fahuge adada meduga khilafu we wadagen fawani bebbe kan deke wada gannawa gotuga tauba sura nuwata tauba surata ekuga anfal sura himenigen diyama ei emme digu has sura hamawi anebba be kanun anfal surata tauba sura du kurawwafa yunus sura ei havwana sura kama vidalwani emme digu surata utere enama shakken a'raf surati ki midennewunu has suratu ge tereng hawana sura kirit qur'anu ga wa surata ka gumen balalaf kama vanama timwanen emme digu surata ki a'raf sura ei baqara surata den nisa sura e foga a'raf sura ei emme digu surata komegas mi surata ki makkiya surata mane ki makka ga baawale wonu surate sura digu kamuga wies surata ki makka ga baawale wonu surate mi surata ga allah subhanahu wa taala gagganda ka dannawenya insani tarihu ga waram muhimmu khabarta ke agummenna qurawaf ege terega emme fortama suuru ge ga adam alayhi salam khaluq qurawuma ekele fana taka sajide tiriuman amuru weuma adi ekama iblis no ta shaytana uredigatuma adi agul menge bafa kalunna adi makamanaya esoru waswas di halwa lan kuri masakatu ga wahaki qur'anu ge misuratu ge kuri kol ga ayto go allah subhanahu wa taala bayan kurawaf emme mi khabartu ki hamagamus agul menna allah subhanahu wa taala nengewi nama agul menna engene kankamennu eya ekuga دمي سورتك الله سبحانه وتعالى قيامتك وهكذا بيان كروا فبي مي بس أقول منا دينك نبين كمن نو إبس كالا يطور وصيلتكم هم كان الله سبحانه وتعالى وهكذا بيان كروا فنوانا سورة النندي فوا إم مشهور نمكي أقول مهما عام قتيجا مهاروس مي ذكر كرمون نان أي الأعراف إجي يطورون mi surata bayin ehen nannam wes babbe kanun vidalo lawwa ehen namawes mige emme mashhur adi ammu namaki suratul a'raf mi surata minan de fami wani suratu ga dhikr kurefawa namaka gulige nota suratu ga dhikr kurefawa tanaka gulige tibefuna mi wahaka wani engi wada genfa allah subhanahu wa taala mi suratu ga agumanna bayan kurawwa fa wani insanu nota alutakun ebamiunge amaltoge sawbum behigen dani debekakkan ebbeke suwarugege ahulweri ebami hun tibeni allah subhanahu wa taala ge niyamato gowetiga anebbeki narakage ahulweri ebami hun tibeni allah subhanahu wa taala ge azabu emi debami hun detanak behigen da'iruga timwana bayaku ebatibe hennamas emihun nakibes kommabes etteneg ahulwerin kamuga wan jehene nuwata wane em allah subhanahu wa taala suroge gahulwerinna naraka gahulwerin gawahaka bayan kuravamon as efoga wahi kuravani wa bainahuma hijab edatanuge demeduga ave farudai e farudai ki ei farik kahala ufulifawa nuwata macha bina kurefawa binai ege effaratun aneffaratan no surge gahulwerin naraka gahulwerin na demedugawa hijab ege gotuga e hijabu bina kurefa miwani wa ala al-a'raf rijal din e hijabu annandevum allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani wa ala al-a'raf mi hijabu ge matiga ve bayaku rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ebami hunna ebbayko anebbayko enge maniki soruge gati bay mihum wes adi naraka gati bay mihum wes emihun danna mihun ebami hun enge ema etonuge ahulwerin soruge ahulwerin soruge wadevi naraka ahulwerin narake wadevi nime iru midenne unu a'raf ge mati ganwata
usko miwa faruge nuwata hijabuge emme matiga bayaku ebatibe ebami hunnaki ei ebami hunge hiyo amala nuba amalu hamahamomuge sabun evves farataka bura nuwevemi maniki suwaruge nuwata narakiya wanuman ebami hunge tida fa nuwata ebami hunge fay bura wegen nogossibi mihu ebami hunge halu Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga bayan kurawwa ebami hun etibe tan bayan kurawwa fa miwani al-a'raf ge gotuga ehem wegen mi surata mi nande fa miwani kulko dannawalana ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أعرف أهل ورين سورج أهل ورين نادي ما ين إمبور الله إبامنا سورج أهل ورين بس إفراتون إبفني أن إفراتون نركع أهل ورين بس إبفني سورج أهل ورين مخاطبكم إبامهم دنوان أن سلام عليكم تبيكلنا سلام التركان هوت نو تبيكلنا سلام هوت لم يدخلوها وهم يطمعون ebami hunna itanaka adinu wadebe ehennama sebami hu ummidu kuramundani etanu ahulwerin kamuga wumash sobaki soruge ahulwerin kamuga wun ei kamyabaki ei salamataki wa idha surifat absaruhum tilqaa ashabin nar narakage ahulwerin nadimayan ebami ge munutan amburala hiduga qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin amil nafsutakan aniya warifawa mihunge terenti mamen nulavande ebame dua kur Allah hadotuga narakage ahulweringe terega ebame nulevvu man edi a'raf ga ahulwerin ehinduga dua kurum gende wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wama kuntum tastakbirun narakage ahulweringe tereng ebame danna mihunna ebame bunete tibami hun dunya matiga ekko jama kon ulunu mudala kankam ge sobun tibami hunna evves manfa en nukurien nunhe adi tibami hun bodawe kiburu weriwe ulunu kamattaka tibami hunna kom modukamen heye libuni aha ulai alladhina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun eruga ibami hum mibami hunna dimayan Allah ge rahman nulibene kama bune duniya matiga nikamati bas bune ulunu bay hagigatuga naraka gahulwerin gotuga ebami hunna a'raf gahulwerin fenige midani inma Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna emme fahum wahiq rabbani udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun tebami surge vannashe tebami hunna biren adi hitame nete emima mi surata awon kurin denne gota nande faami wani midenne wono hadisa ge macha binako suratul a'raf ge namu egi turum be kalum mi suratul miqat ge gotuga nande wafa be ei Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ge miqat wadage ne wahaka bayan kurefa watibe walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu mi ayatu ge macha binako adi be kalun al mithaq suratul mithaq kamugas bayan kurava sobaki mi suratu Allah subhanahu wa ta'ala argun men handan netifawa haqiqatan adam ge darinna bayan kurava fawe ei argun men ahudu kashaware nota mithaqin hifikamuge handan argun men huriha adam ge darin adam alayhi salam ge darifas kulun duniyen annane huriha insanunge furanata dharratake gotuga adam alayhi salamuge burakashi fuluga Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fa vi hindu ila subhanahu wa ta'ala e huriha adam ge darin kure ahudu kashawr hippevi emme me evves insane mi ahudu kashawrun beru egenne nudan adam alayhi salam fishin qiyamata hame duniyan annane huriha insanu wani mi ahudu kashawruga بابري بفا الله سبحانه وتعالى أعراف سورة ستيك هدي هفنا آياتك وحيك ورفني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كليك فانوغ رب آدم قدرين كيبان كليك فانوغ بركش فلوغا إبامي هنتبه هندوغا
adi ebami hunge dari faskol manaki huriha insanunge kibang Allah subhanahu wa ta'ala audu kashor hippevi hinduga handuma kuravashe wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ila subhanahu wa ta'ala ebami huriha emmel ladwa heki kuruwiye manaki ebami emmen en adakun ekiga heki kuruwiye alastu bi rabbikum timan ilahumi ti ebami hunge bir rabbu nun heye qalu bala shahidna huriha emmen ekiga denni weti mammen tikamuge maccan hekiwejjam envima duniyen anna komme adamuge dariyeki Allah subhanahu wa ta'ala ge ekko wantakama rabbu wantakamuge maccan ahudu kashoro hifa ekamuge maccan hekiwegin hekiwefawa haduga duniyen anna insane Allah subhanahu wa ta'ala ge matir nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa basfule gawni kullu mauludin yuladu ala alfitra komme adamuge dariyaku duniyen annani fitratuge matige mitunuga muradaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ikkaw wantakama ila subhanahu wa ta'ala ge rabbu wantakama hikiwa alagi gotuge fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani ena ge membe fana ena yahudi kannota nasara kannota majusi kan hadani mitun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan nukurva ena ge membe fana ena muslimaka nota tauhid ga hulweri kan hadani ki sobaki komme mihekus duniyan ufam wani miden nawunu aqidage matiga mi suratuge makkan himenigem wani kurin agol dennevi fadan kurige surat to so dannawa afwan emme digu hay surata behegutun asfawa makkam geteriya araf sura bes wadegen dan emmi ma wathila ibn asqa radiyallahu anhu kiban asfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi utitu makana at-taurat sab'at tiwal timan kale fana tawratuge maqamuga digu hay sure devune ema kirat qur'anuga mewa digu hay sure manike baqara surata al imran surata an-nisa surata al-maida surata al-an'am surata al-araf surata din ebbe kanunga rayuga kama wana at-tauba sure nuwata anfal surata tauba sure ekiga ay sure kamuga bebbe kanum ballawa edemeduga bismi netima nuwata yunus surata mi hay sure ei tawratuge magamuga devve fawa devvemuke maneki tawrata ifada devvumeke ei hay surata ki ei wa utitu makana zaburi almiin timan kalefana zaburuge maqamuga kurimmi riwaya hamta qur'an ko dannawa fan zaburuge maqamuga satekage ayetan himene surata devvevi maneki midennewunu hay suratuge iturun den eya vidigen huri sateka macca nota sateka kyari kurawaruge ayetan huri suretan ei zaburuge maqamuga devvigenne wani e surata wa utitu makana al injil al mathani adi sateka ge madu ayetan ehennamas mufassalatuge teriya nuda suratan ei qaf suratun fashgen den maccan huri suratan e suratan ei injiluge maqamuga timan kale fana devvune wa fuddiltu bil mufassal ei timan kale fana iturad devvigem wa maikama maturikamuga iturad devvigem wa devvumake maneki mashhur fattakabbala iruga Musa alayhi salam bawa levvi tawrata ifada maqamuga mi hay sure fude adi zabura ifada maqamuga mi hay suratuge iturun den huri sateka ayen hamawa adi akari kura fada adadakan ayen huri suratan himene injiluge maqamuga den sateke wora ayen madu ehen namas mufassalatuge teriyan nuwanna surata himene gende etim fotoge maqamuga Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga suratake levoma fahuga den Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani den ege fahatan huri suratan ege iturun timan kale fana devvi fawa maturi kamuga terega himene suratake qaf suratun fashkin gos anna surata hamia huri surata envima evvaha ke ki kirt qur'anuge emme furatama hay surata libigem wa nota kirt qur'anuge emme digo hay surata libigem wa makkan araf surata libigem wa kama egiturun aisha radhiyallahu anha ge riwayat agonwani hama mi hay suratu ge wa kaga
تقرار کو دنوا عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائے پڑھن روا کو روا کمنا بدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے من اخذ السبع طوال فهو حبر میہکو kirit qur'anu ge emme digo has sure hitu daskon e sure ettoge ilmu libigen fikama wana ma eneki ilmu veriyeki eneki ilmu veriyeki manake ilmu ge kandeki ehen riwayat ga Aisha radhiyallahu anha garihun asfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'raf sure maghrib namaduga kiyawa vidalu ikama e sure debeka bakollaga embi ma argumenna engeni hameke rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrib namaduga emme kur surat ekeni nunkam bayfaru wara digu sure ves kiyawa vidalu fawakan em araf sure rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrib namaduga debeka bassawagen kiyawa vidalu lavwa fawe ehmi ma misalaka deterekum faharega mihaku maghrib namaduga araf sure debe bahalagen kiyomaki ei hama emme rangalukame ei sunnatu ge terega nota sunnatun sabituan okkame egiturun Sa'id bin Jubair rahimahullah ekale fanaki taabi bekale ekale fan vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga wahi kurwa fawa wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim mi ayatuga miwa as-sab'u al-mathani ki as-sab'u at-tiwal manaki digo hay surate ei baqara surata al imran surata nisa surata al maida surata an-nam surata araf surata adi yunus surate Sa'id bin Jubair ge ra'yaki yunus sura araf surata fawga medenne wono adaduge tere mi surata agon me kurin denne fada balala ruga mi suratu Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa fa miwa waqatoge terega himene evwa hakeki agon menge bafa kadun adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala surugega sura kurevu e sura kurevu ma ekuga adam alayhi salama havva alayhi salama waswas di magun ekiba kolluma shaytana kuramundiya masakkatoge wahaka kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurawwa fa ada on kurin denne fadan malaika bekaluna amur kurevi sajida tiriuma ekale fanan o sharafege gotun emme ha malaika bekalun tiriyo wadagen nevi sajida ehnamas iblis ekama inkar kurmuge sabun Allah subhanahu wa ta'ala ay iblis mukhatab kurawwa wahi kurawani qala ma manaka alla tasjuda id amartuk tibaki vegen heye timang ilahu amuru kurawvi hinduga sajida kurmun ekkibabe gati qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin timanna e kalege fana wore hewkam ma bodwegen weye timan khalu kurewegen bani alifanunne ekadege fanu ibaila khalu kurewevi machine lobete khunne mi iblis ge sunne ibli huge sunne insana enage nasluge makkama matwerikamuge macca da'wa kurumaki nota ena asfawa darifas koluge makkamuge macca matwerikamuge macca nasluge matwerikamuge maccan ehem miistonge macca fakhurure ganna fakhurure gatumaki ei iblis ke sunne esoro ekama bodavegen ena ki ma matweri madda yakun maniki vejjan nota mattavure matweri madda yakun nota evure warugada madda yakun khalu kurevegen wa makhluge kamuga bone ena bodavegati sajida kurman ena inkar kuri ena vure nikameti madda yakun khalu kurefawa makhluga sajida kurmun ena ekkiba gotum gotum Allah subhanahu wa ta'ala insanu khaluqu rawwa fa wani ebamihum eki kahala insanu ge gotuga eki naslu takun anna baigi gotuga ehnamas algon men emmem bes dannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani hajjatul wadaa ga arabbaka ajamiyege maccan adi ajamiyekan arabbege maccan adi dommiyeka kalumiyege maccan nota kalumiyeka dommiyege maccan maakkame libigen nuwa kama taqwa warikam menui inna akramakum indallahi atqakum miqaidage macca tabamunge tereng emme karama termiki tabamunge tereng emme taqwa warikam bodu mihai ehbima
kulaage masale nuwata ufamwegen nasduge nasabuge masale nun insanunge sharafa gulifa wani eenaage taqwa werikan ehem wima Salman al-Farisi Faris karam wadagen nevi Salman alegge gotuga genevi minimum korevegen dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade faanu minimum korevumuga amali gotum baare wadagen nevi ekade faanu wegen di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme ari sahabinge terega hame gota Suhaib ar-Rumi Rom karage sahabi hame gota Bilal al-Habashi Habush karage hamganduge kula andiri naslakum wadagen nevi Bilaluge faanu alegge gotuga makkage mushrikunge addashuga hunnevi e Bilaluge faanu ve wadagen di bimmacha fonuvunu emme mativeri ma nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge muadhdhin kamuga ehmegen riwayegen asfawe lobete akhunne konfada mativeri hadisa etto edduhaku Bilaluge faana mukhatabuko Abu Dharr radiyallahu anhu ekele faana mi vidalu weveni yabna sauda e kalu anhenage darifulay shakke besna ekele faana ki kalu anhenege dari ehennama smista kunnan ebami hunge mange kulan nuwata ebami hunge bafange kulan ebami hunge naslum mukhatab kurmaki jahiliya zamanuge huturukam boduwegen ba ibili hoge nota shaytanage sunnatuge terega himene kame ekama guligen Bilal radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen dannawani timan kale faana mukhatab ko e kalu anhenage darifulaye Abu Dharr vidalwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr radiyallahu anhu gennawa hadith kurawani e Abu Dharr kaleg faanuge kibaga jahiliye zamanuge huturukam boduwegen wa sifataku teren sifen ebute edu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam efadam vidalu ima timan kaleg faanuge hippulan ara wadagen neviye edu ha fahuga islam bewunnama konfadehi edu ha fahuga islam bewunnama konfadehi komme gotegges ebekalunna kiwes insanum wima kun hinga ekamako ebekalunge tafatu argume mihadisan denegannamvi faharuga efadakame kurevijje nota kurevigen hingejje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfana angawani Bilal gfanuge ari humma fan edi wadagatu Abu Dharr radiyallahu anhu Bilal gfanuge ari wadagen vidalwani e Bilal kale gfanu timan kale gfanuge kota afepulu macha fam pulun aruvwa bimmatiga bara fittawalawwa kaattawalawwa Allah subhanahu wa ta'ala timan kalege faana faafu sawa tauba lawwato amille fulan ihsas kurevuni komfada bas fulekkam vidalu evuni kurevunu kantaka meduga hitam fulu kurawwa ege badale libeto ekalege faano Bilaluge faano gari hoga edannawani Bilaluge faano beenu wada gennevi to ege badale gotuga efada amale kurawwan kiketo Bilaluge faano vidaluwani Allah gandi vidaluwame Allah hattaka sajide tirikura nikkuriye geveri kota fataka mi Bilaluge fam pulun aruvani kina kungai ei ebekalunge halakolaki badalu hippe omennon ebekalunaki Allah subhanahu wa ta'ala akirit qur'anu ga sifa kurawwa fani Muhammadur Rasulullah Muhammad ei Allah rasul sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إبيكلونكي كافرون جمتش غدفدا هركش بيكلون تك عداوة تري الله كفر وفاوا عداوة تري جمتش غدفدا هركش بيكلون تك إكمكو إبيكلونكي رحماء بينهم ebekalon ebbekalon kanek bekalaka rahma oga terikamu furigemba bekalon te ei Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ekale faanu gari hogawe sahabi bekalon ge haluko algun mege
hitan iman kamuge ihsas kiha warakatto kureveni iman kamuge ukhuwetterikan kiha warakatto algon menna geneveni algon menge terem baem mihunna lobi kureve qadaru deve maikon hiteve kufuruge emme mati daraja kamugawa allah uredi ilaha gonjaha ilaha furassara kura ilahuge nabiyya furassara kura ilahuge deena hangura makura harubi kafirun nabs bay faru algon menge iman kamuge ahulu werin nabure boda agumenna mi hagige al wala wal bara lobi wuma nota gulum bevuma gulum kandalumaki kihine kongotaka konfarata kattaka konkamaka hore kuramwa kamekkam algon menna nuwisnumuge natija ki Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga arihugawi bekalun sifa kurawwa fawa matweri sifa fula khilafan algon menge kanta hunnatan fenigen diu ehem wegen umaruge fan vidalwani ballawa islam deenuga kanda elegin as fawa goi umaruge fan vidalwani abu bakr sayyiduna a'taqa sayyidana bilal agol menge sahiba abu bakr ge faanu miniwan kurevviye agol menge sahiba bilal ge faanu hembima mihage kulekum mihage tanawskamakum mihage musandikamakun nu islam deenuga maqamu nuwata daraja kandaligen dani egotam miha kanda ala kanda elumaki ei ibili hoge sunnatu ke terega himene kame qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin allah subhanahu wa ta'ala angawani mitanum fabash suwarugen nikunnaashe tibaya bodave kibururiga tumge furusaten mitanga nete innaka minas saghirin tiba wani nikameti kurevi kuda kurevi gemwa miyunge tere ehna mas allah subhanahu wa taala ena ya muhuda devi qiyamata hamiya diri hurmoge ehinduga ena nekkawas allah subhanahu wa taala ge e waudaki duha kusila khilafe odi gannawane kamennu waudaki ilah waudu wodi gennevi enage eduma qala innaka minal munzarin tiba wani abaduge abadamane qiyamata hameya behettene mihunge tereng e waudu basfuluge adu enen iuma akuga ena wagutun enage uradun terikan ituran hama kurmugutun edannawani qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim iba ilahu rahmatun timan durkurevi hinduga timan iba ilahuge e alutakun iba ilahuge sida wegemwa tedumagun durkur mattaka masakke kura hushime thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin timanna ebamihunna waswas junumugutun anna hushim balla wangeto mi kirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala argumenna kiya devwa fawa haqiqate algon men ufamwo kurin algon menge bappa funu khalu kurevunu hinduga algon menge adawa teriya algon menna meduga ena kanda ala fawa plane ena wani ulanu kuffa e hadisa allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawani timanna annahu shime ebanu kariyan ebanu kurimatinna furagahunna kana faratuna wa faratun was ehemwima iba ilahan ebamiyunge tere madubayako menui shukuru riwati nufennanete maneki madubayako iba ilaha shukuru riwane komekas miga algon men hama fa kollan jehe wara muhimu nukutaye algon menge bappa fula mamma fula emme furatama libunu adabaki edebe kambalonge awra kashfo gendiu megon hama fa kollam beno nukutay iblis waswas deni emihege fikura khiyala gule gota uredumang aragatumge qastu hunna mi hunnan esoro visna deni uredun terikan zine terikoddige mi algon men visnan jehe kame esoroge maliga komme gota kumwe algon men jassafa
em ureduman aragatuman lobi kurami kan esor zinetteri koddeni uredunta fahish amaltan ei zinetteri ufaveri hingama je shawguweri kamege gotu ekama ko heyokantakan ede alayan esoru waswas deni heyokantatta zinetteri koddigin heyokamek kamuga nuwa kamen heyokamegge sifaga dakku adik em dinal lobi kurami haku dini kamegge gotuga enage hita wadduwagen nuwata hamas josh ufaddagen ena emi haku magufaradduma esuru masakke quran egahun keuma ena naseheddeni kike ena mi bonani qala ma nahakuma an tilkuma ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin tiage dekalunna migahum fariqulum Allah haram kurawwa fa nota mana kurawwa fa ewa sababaki ei tiage dekalunna ki de malaike bekenun kama badal wedanati ekamattake nuwata suwargega abaduge abada demiti bene debe kabalun kamuga wedanati kiha mativeri ummidet fariqulwa fi de malaikatun badal we nuwata suwargega abaduge abadange batibbebe hembima ekan nukurum vi sawbenne hembegin edebe kambalun ekan kurevuma beenum ve lavwa gotan ena shawgu fad adiyus du konnu lav adiyus du konnu nula ena edannawani wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin Allah gandi huwa kuffa bunameti manneki tiyage dekalunna barar rangal heyo lafana sehetteri waswasagin annagoy فدلهما بغرور ادبي كمبلونا وردي غتما ارا غتما انا مغو دكي فلما ذاق الشجره مي الغون نكوتاكي فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما ادكلون اغهم فريقلو متكا هما كريا رහ لبه نلبه افدان ايغا ابيكلون بيه وඩාගෙන්නෝම අකුගා නුවත فريقلو متكا انغاغا جسوي تنون edeb kalunge awra kashfu yendi mi Allah taala adam ge dariyaka emme furtama devvi adab emme furtama uqubataki awra kashfu kurev ema farega agun menna hiwe fa oedane mi feshane mi modukameke mi gatuhurikameke mi nalakameke awra kashfu maki nota kashfu kurumaki nota awra dekkumaki nota dakkagen ulumaki awra kashfu maki ei Allah ge adabu ge tereg himenekam ena kibaga ena ge hituge terega huri nuruhun terikamaka ena sirriyatuga kuramunda faafataka ena Allah nukiyaman terikamuge natija egotun Allah subhanahu wa taala ena amillen ena ge hedumun ena beruma magudakkawani ei zinate gotuga ei fashion gotuga ei nalege gotuga ei gina bayeku support kura gina bayeku like de gina bayeku comment kura kame gotuga algon menge kudinna zinattere koddeni shaytana haqiqatuga ei Allah subhanahu wa taala devva adabe awra kashfu kurevumaki فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان إدبي كمبنون وقتن دو وداغنبي عليهما من ورق الجنة سورغيغي غستوغي فتكون عورني واكرف فطرة سلامة مرجي كما فانما أقول منك ماما فلا بابا فلا فدان آدم غدريا إم فرط من إنا كرم مسك قرآن كما كي إنا عورني واكرف إنا عورني واكرف عورة دكم النو أي عذابك قلت الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك خبر كرفاف مبني دين هندوك الله سبحانه وتعالى إدكالون وحي كرفني وناداهما ربهما إدكالون غير رب إدكالون وحي كرفي ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إجهم فريق كرفون تمن إله تياج إدكالون حرام نكرفن هي نوتا منا نكرفن هي وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين تمن إله نانغمن هي شيطان أكي أي تياج دكالون وعداوة تريكم بيان بفعلوكم وعداوة تريكم كم بكس الله سبحانه وتعالى أقول منك بابا فلا ما كمنايا إدكالون دعاء سوبون فافسوا إدكالون أفو كرفي إدكالون ماتش كم سوبون عذابن إهنا مس الله سبحانه وتعالى
wani algon men adam ge darin awra niwa qur'ane taketi bawa la wawafa e Allah subhanahu wa ta'ala en ayatega mi wahi kurawani ya bani adam awon wa ko nimman wagudu sura karwich ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha timang ilahu e adam ge darinne timang ilahu tiyabami nga awra niwa kurawani taketi wani bawa la wawafa Allah subhanahu wa ta'ala wani algommenga awra niwa qur'ane annono lavwa fa duniya matiga madda tak en algommen awra niwa quramvi walibasu taqwa dhalika khair egoton emme hewegen wa libaha ki taqwa warikam ge libah mane ki hitu terega taqwa warikam otumayko hama ifadan algommen ala hedumaki wes ei taqwa warikam ge hedumek kamuga vume ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أي الله آياتك أي أبامهم هندوما كورمتك وسنا فكور هنگمتك دوك الله سبحانه وتعالى أقول مني هيو بس أدوها هيو بان عمل كورا بايكم غالبهم أقول مني حقيقي عذاب التريكي كوباكن دنگنه عذاب التريا أبدوس عذاب التري قطع أقول منا هيفن دن بايكم غالبهم الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وجسبهم أقول منا تدوما قدكوا إما قمتيغا فاتل ثابت كتب من توفيق من ورقرهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.